BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe woteza amatwi BBC gahuza miryango ahure hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 10 z'ukwa 12. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye gushinjanya mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ku wa mbere, haganiriwe ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe kuri uyu wa kabiri kandi isi yose yahimbaje umunsi wahariwe agateka kazina muntu, ishami rishinzwe kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Burundi CNDH riravuga ko rikomeje kwakira ibirego by'abantu binubira ko ababo bakomeje gufungwa kandi bararangije ibihano bakatiwe. Polisi muri Kenya yo yarashe ibyuka biryana mu maso inata muri yombi abantu bagera kuri 3 mu myigaragambyo yakozwe mu mahoro yamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu murwa mukuru Nairobi no mu yindi migi. Dufite n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Aya makuru ayobowe na Jacques Nitegeka. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati. Isiraheli iravuga ko yashwanyuje ubwato bwinshi bw'intambara bwa Syria. Minisitiri w'ingabo wa Isiraheli Israel Katz yavuze ko ibitero byagabwe mu ijoro byageze ku cyo byari bigamije. Yahaye gasopo kandi inyeshyamba za Kiyisilamu zahiritse Bashar al-Assad ko igihugu cye kitazapfa cyemereye abantu yise abaterabwoba guhungabanya abaturage ba Isiraheli. Yanatangaje kandi ko igisirikare cya Isiraheli kizashyiraho icyo yasobanuye nk'ahantu hacungirwa umutekano mu majyepfo ya Syria. Amareta y'Abarabu yashinje Isiraheli kuvogera ubusugire bwa Syria. Umuryango w'abibumbye wasabye ihagarikwa ryo kugaba ibisasu kwa Isiraheli ku birindiro by'ingabo za Syria. Benjamin Netanyahu yabaye umutegetsi wa mbere wa Isiraheli ugiye mu rukiko aregwa ibyaha. Yabwiye urukiko i Tel Aviv, no kuvuga umutegetsi nyine minisitiri w'intebe, yabwiye urukiko i Tel Aviv ko ibyaha bya ruswa ashinjwa bidashinga. Abashinjacyaha bavuga ko Netanyahu yakiriye impano z'agaciro kanini yaguranye ndetse na ba nyiri ibinyamakuru kugira ngo bajye bamukoraho inkuru nziza, ariko yamaganye ibi birego avuga ko bitangaje. Yinubiye ko itangazamakuru ngo rimwanga kubera ko atagendera ku ruhande rwa politiki y'abazwi nka left wing. Abigaragambya basakuza cyane hanze y'urukiko ku mpande zombi batandukanyijwe n'abacunga umutekano. Tugiye mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye gushinjanya mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ku wa mbere, ahaganiriwe ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi nama humviswe raporo y'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni unakuriye MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bintou Keita ku kibazo cy'umutekano kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Therese Kayikwamba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, yashinje u Rwanda kohereza abasirikare ku butaka bw'igihugu cye mu buryo butemewe n'amategeko no gukerereza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'agahenge mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe cy'izamuka ry'imirwano hagati y'ingabo za guverinoma n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Tega amatwi uko yabivuze. Je ne blâme pas le Rwanda pour tous les maux de la République démocratique du Congo. Sinshinja u Rwanda ku bibazo byose bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndarushinja ingabo zarwo ziri ku butaka bwacu mu buryo butemewe. Ubwicanyi bwa Kishishi, iraswa ry'inkambi y'impunzi ya Mugunga, gusahura amabuye y'agaciro yacu no kugaba ibitero ku ngabo za ONU n'iza SADC. Ndashinja rero u Rwanda kwica amategeko y'umuryango w'abibumbye. Ibyo bikorwa byose bigize icyaha, ntabwo ari ibibazo byo kutumvikana gusa hagati y'impande zombi, ntabwo kandi bishingiye ku gukeka, ahubwo byaranditswe ndetse biri mu byegeranyo bya ONU. Gusa u Rwanda rwo rushidikanya ku kuri kw'impuguke za ONU.
u Rwanda ruvuga ko Kongo yugarijwe n'ikibazo cy'imitwe myinshi yitwaje intwaro. Yego, ibyo ni ukuri. Ariko uko kuri siyo mpamvu yo kuvogera ubusugire bwacu. Kuba hari ibindi bibazo ntibisobanura ko gufasha umutwe wa M23 cyangwa kuba ingabo zarwo ziri ku butaka bwa Kongo bigomba kwemerwa. Ndabivuga mbishimangira, kuba u Rwanda rugaragaza ibibazo byacu ntibiruha uburenganzira na buke bwo kugira icyo rubikoraho. U Rwanda kandi rushimangira ko M23 yabiserukira ubwoko bukorerwa ivangura. Mu nyemerere mbaza ikibazo cyoroshye muri iyi nama. Ni ryari ubwicanyi, guhunga kw'abantu no guhindura imiterere y'uturere twaho bigaruriye byabaye inzira yemewe yo gusubiza ku bibazo by'amoko cyangwa imibereho? M23 nta kiharanira, ahubwo ishyira mu bikorwa gahunda yashyizweho n'u Rwanda kubera inyungu zarwo. Itsinda ry'impuguke ryarabigaragaje ko atari ukurengera ba nyamuke, ahubwo ari ukugenzura umutungo kamere no kunyeganyeza ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwemeza ko ingamba rwita zo kwirinda zaba zifite inshingiro kubera ibivugwa n'abayobozi ba Kongo. Ibyo ndabyamaganye. Nta jambo na rimwe ryasobanura kwica abaturage, gusahura amabuye y'agaciro cyangwa kwigarurira ubutaka bw'igihugu. Nta na kimwe cyasobanura ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu cyangwa guhonyanga amategeko ya ONU. Ntimwibeshye bwana muyobozi, u Rwanda kandi ntiruzigera ruba polisi y'akarere k'ibiyaga bigari. Niba u Rwanda rushaka gusubirana ishema ryarwo nk'uruharanira amahoro, nirutangirire kukubahiriza inshingano zarwo mu masezerano ya Rwanda. Nyuma y'iminsi 34 twari tugitegereje impuguke zanyu. Zije gusa nyuma y'uko Repubulika ya Kongo n'umuhuza bakomeje kubisaba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyiteguye gukurikiza ibyagezweho mu masezerano ya Rwanda, ndetse iremeza neza ko ari iri mu murongo utanga icyizere kigana ku gukemura ikibazo mu buryo burambye. Muri iyi nzira twebwe twakomeje guhagarara ku murongo umwe wo kubahiriza ibyo dusabwa no kwiyemeza kugera ku mahoro. Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri Loni we yavuze ko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo atari ikibazo cyo guhangana hagati y'u Rwanda na Kongo, ahubwo ko ari ikibazo gifite imizi n'impamvu ndende zikwiye kwigirwa hamwe no gukemurwa. Bwana Rwamucyo kandi yanenze raporo yatanzwe na Bintou Keita kuri iki kibazo, avuga ko ibogamiye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umva uko asobanura umuzi w'ibibazo bya Kongo. Ndashaka kuvuga nshimitse ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka 20 ihanganye n'ibi bibazo. Ibibazo by'ubuyobozi, bya politike n'umutekano byokamye iki gihugu kuva mbere yaho kiboneye ubwigenge na nyuma yaho. U Rwanda si rwo rugomba kubazwa ibyo. Intara za Kivu zaranzwe n'aya makimbirane ku mpamvu bwite zireba Kongo. Ubuyobozi bwa Kongo bugomba gufata ingamba zo gukemura bubivuye imuzi igitera aya makimbirane, bugahagarika guha intwari imitwe yitwaje ibirwanisho izikoresha mu gukora ibyaha no guhagarika kuba intandaro yo guteza umutekano muke mu bihugu bihana imbibi. Ubwicanyi wavuze burimo ubwo bwakorewe Kishishe n'ahandi bwakozwe kubera intwaro leta yanyu yahaye iyo mitwe myinshi muri aka karere. Rero Kongo ifite inshingano zo kurindira umutekano abaturage bayo bose, harimo n'abanyekongo b'abatutsi batsembatsembwe kubera ubwoko bwabo, abandi bihumbi bakaba bamaze igihe mu nkambi z'impunzi ziri mu bihugu byo mu karere. Ndashaka kuvuga ko ubutaka bwa Kongo bwabaye indiri y'abahungabanya umutekano w'u Rwanda muri iyi myaka 30 ishize. Ntitwigeze duterwa n'abaturutse mu kindi gihugu duhana imbibi. Byinshi mu bitero bigabwa muri iyi myaka 30 ishize ni ibisasu biraswa hamwe n'aba FDLR binjira ku butaka bw'u Rwanda bavuye muri Kongo, bigasenya ibintu bikica n'abantu. Ese kuki Kongo ikomeje gusasira no gufasha FDLR hamwe n'iyindi mitwe bikorana? Niba ibyo mushobora kubikemura,
ntihabe abinjira ku butaka bw'u Rwanda bavuye muri Kongo, ubwo hazaba amahoro mu karere. Twizere ko ubwo ubu Kongo n'u Rwanda basinye imbanziriza amasezerano ishyiraho uburyo Kongo yitandukanya kandi igashegesha FDLR, turizera ko ibyo bizatuma bishyirwa mu bikorwa neza. Tugomba gukorana kugira ngo ibyo bigerweho. Ariko madamu muyobozi, mvuze muri make ubukana bw'ibibazo Kongo ifite n'impamvu Kongo igomba kugira ibibazo ibyayo bwite kandi ikabikemura ibivuye imuzi, ndifuza ko aka kanama kakwiha nk'icyitegererezo ko u Rwanda n'ubutaka bwarwo n'abaturage barwo bagera kuri miliyoni 14 bakurwa mu karere k'ibiyaga bigari bagatwarwa ahantu kure nko mu bihugu bya Papua New Guinea cyangwa se Fiji, kure mu nyanja ya Pacifique. Ese ibibazo bya Kongo byabaye karandi imyaka 40 byavaho? Ndibaza ko ahubwo byaba bibi kurushaho. Rero iki ntigishobora kuba ikibazo cy'u Rwanda. Kongo igomba kwirengera ibi bibazo byayo byose. Ikibazo cy'umutekano kimaze igihe, icya politike hamwe n'ikimiyoborere mibi. Hanyuma ikabikemura iganirije abaturage bayo hamwe n'abantu bose babifitemo uruhare muri Kongo, abafatanyabikorwa bafasha, yewe abaturanyi bafasha, ariko ntidushobora kugira ibi bibazo ibyacu kandi ntibigomba kubera umuzigo u Rwanda. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, tugeze ku isaa 1:19 mu Rwanda no mu Burundi. Turakomeza mu kanya nyuma y'akaruhuko. Ndi Prudence Ngyumva. Mu gihe kuri uyu wa kabiri isi yose yahimbaje umunsi wahariwe agateka kazina muntu, urwego rw'igihugu rushinzwe ibijyanye ni kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi CNDH, urwo rwego ruremeza ko rumaze kwakira imiryango irwitura irusaba kurenganura abayo baheze muri gereza kandi bararangije igihano bakatiwe. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutanga imbabazi ku bafungwa barenga 5,400, ariko amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu akaba akomeje kuvuga ko hari abatarakizwe kuri urwo rutonde kandi barahejeje ibihano byabo. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru, CNDH isaba ko nabo barenganurwa maze bagasubirwa mu miryango yabo. Mugenzi wacu Jedasi Nkundimpundu yakurikiye icyo kiganiro Bujumbura adutegurira inkuru. Mu kiganiro icegera c'uburongoye umugwi w'igihugu CNDH ujejwe ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi yahaye abamenyesha makuru kuri wa kabiri, ariko Professor Anna Krenzo Habonayo aremera ko hari utugorane mu bisata bimwe bimwe. Nko mu gisata c'indero avuga ko hibonekeza ibitigiri vy'umurengera ngo aho usanga abana biga bicaye hasi kubera ubukene bw'intebe. Abona ko ibi bihungabanya agateka k'umwana. Nzohabona yaremeza ko hari abantu usanga barahejeje umunyororo baciriwe bari mu mabohero atandukanye y'igihugu, ariko usanga batararekurwa. Twebwe turafise abantu batwituye batubarira yuko muri iryo rekugwa batagiyemwo barahejeje ibihano baciriwe. Mu bisanzwe la CNDH ivuga iti abo bantu botunganirizwa bakarekugwa. Kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa 11 mu mwaka, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaratanze ikigongwe ku bihumbi by'abanyororo. Amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu yagiye yerekana ko hari abantu bahejeje ibihano baciriwe ariko batigeze bashyirwa ku ntonde z'abarekurwa. Vianney Ndayisaba arongoye ya Licoto, rimwe muri ayo mashyirahamwe. Nico mu gihugu yagize imbabazi, mugabo twagomba kumesha yuko kitakozwe neza, harimo agahaze. Mu gihe ikiringo c'indwi zibiri umukuru w'igihugu yari yatanze kugira abanyororo barenga 5,400 babe barekuwe, harenze ko iminsi irenga 10 batararekurwa bose. Mwitangazo umushikiriza manza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza yarayasohoye avuga ko hamaze gutezurirwa bababa 4,000 gusa. None nizihe mvo zatumye biteba? Nuko twasanze abanyororo bamwe baramaze kurekurwa vy'agateganyo n'amaparake, abandi nabo barekurwa n'abayobozi b'amabohero kubera bahejeje umunyororo baciriwe. Hariho abo twabuze amadosiye yabo kubera ko zitari zitondetse neza mu mabohero amwamwe. Gildas Nkundimpundu ni Bujumbura.
Polisi muri Kenya yarashe ibyuka biryana mu maso inata muri yombi abantu bagera kuri batatu mu myigaragambyo yakozwe mu mahoro yamagana ihohoterwa rishingiye ku